Memo kwa ba midi efia amankwa tamaklu. Fasedama endpoint homeopathic clinic mame. Adaroma eni etimi di nkomo bia wo health tips so. Na week yi mu de yene kofa by na na kasa Dr. Dubuatin ene tie dwoma. Yedi nkomo afa burning sensation ho. Ti Mr. Jordan wenti ho e ma na nya wo ha okora. Obebo ni nyina atofa na ye de awie treatment ne efie. Dog ya nase ye mu akwaba. Adaroma Paresthesia anase burning sensation. Paresthesia na otwe yedi nkomo afa ho na ye kyere mu se yade bi ade ahohyehye ba. Itimi ma na se chichi nipa na mo bi ha bibi ne nam na honam obu a na ho twetwetwe no obu a se de mpane ne wo ne honam duanim obu a wo hu se bibi ne nam na honam mu keka no wo hu se na poso nyina no etimi ye ne ya obu a bo so wonam ase de ye penalty ko no na wa so okwa afafa obu a ho hyehye ne nti wontimi kura nda ene ye kan se paresthesia no ya share the causes yes diabetes timi kofaba yes stroke etimi kofaba yes yade bi efe ne se arthritis ene lupus etimi kofaba obu a no spine problems stenosis lordosis scoliosis ene spondylosis ni nyina say yes cervical spondylosis say yes thoracic spondylosis say yes lumbar spondylosis say yes cholesterol ni nyina no etimi kofaba kese ye bebre ennuane deficiency of certain food nutrient vitamin B12 ni nyina no etimi kofa ade efe ne say ahohyehye eyade eba behwe enipa desene eno nti no so ye no so yesa akire mu akire say ahohyehye ade no ehun sunsuanso ne say se wan hwe ntu ase etimi kofa paralysis etimi obubugu form na se bi waka form kra etimi de bibia fen say disability eba behwe wo na wo yawa obego through no so kwa so is enough we bire no an etimi kato my life no short na kwan ya fa so esas ade fen say paresthesia na simple. First of all, we need to take a scan and lab to find out that the correct side FSA paresthesia neighbor. And then you check ni we say free spine no, I be spine no. Say if sugar level no, I be normalize no. The cause of it no has to be identified. Now you identify the cause of it ni we are. Ade this paresthesia won say ade no. No ma miensa. Treatment. Enuane also wudi. And exercise. These three things. And this it was stress level. Or say it manage stress level. Na ye hwe onuane a wudi wo paresthesia enuane srade enuane eni kwase wudi. Late eating eni kwase wudi. Exercise ya dia enti ba end point to be particular clinic here o ma bi wa physiotherapy session. Ye do for machines ni mu a wo be pie kura keke no na ahohyehye ni nyina no has to go off. Ansa na ye wi a ya mu aduro ebetimi restore nerves no enya adwuma yi no. This is how we treat paresthesia. Now the whole Ghana and the whole world ni pesa paresthesia no ye two. Either neurosurgeons kokwalebu ana konfanochia ye wo omo hwe adwene mu ni the whole nervous system no na homeopathy endpoint to me particularly eno pe eni etimi sa nti be ko general practitioner obaka to say wo hyehye no wo hunu ade kora de ba eti wan hwe yi abaka say spiritual wan hwe ni yi abaka say o ma me no wanyini nti wanya menopause edi menopause na wa yede na wa ka form edi nti ye wo sa yade ni bi ni yade bi e ha ye bia no a ye mfre endpoint to me particular clinic wo number yi so 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Dubuatin na yete no enka no na wochi mu wache yade bebre Mr. Wono no oye teacher nti woche wade nso woche o ma ate ase ti Mr. Bibi che wadwon woni wakana na wochi mu nyina na bibi wante a ofre no bejo so number no 0244 867068 e wo screen no so ase ofa ofre na we any other condition bi e ha wo no obetie na wa ya ma nyame ya Adom na na wo twe e beyi e beto yen ya ye de topic for front so beba e da se